zaje gahunda kwa rukuza gukatira hano muri Tanganyika ahantu bita itinerere izamuka mu gace ka Nundu iri haruguru, hari n'ibitaro hepfo haraho bita Kenya. Aho ngaho kuri uriyo itinerere niyo zashakaga kuzamuka zikazamukira ahantu bita Sanza. Aho Sanza hari n'ikiraro cy'amazi, hejuru rero hari umusozi, niho ingabo za FDNB na nimbonera kure zajyaga zizamukira, na bamwe muri ba wazalendo bazamutse muri Itombwe na Mwenga. So rero nuko nguko bari bafite gahunda yo kuzamuka banyuze aho ngaho ku musozi wa Sanza, noneho bakazamuka bakajya Itombwe na Mwenga, bakajya rero kurasa hariya za Mikenke na Rugezi, bwana munyamakuru. So rero aho ngaho rero bageze aho ngaho mu kiyaga cya Tanganyika, kumbe Amadubu na M23 bari hariya benda ku musozi, bamaze kumenya makuru ko zahagurutse. Icyo bakoze nabo bahise bapuringa deployment yabo, baza kuri uwo musozi wa Sanza. Umusozi wa Sanza rero uburi kureba Tanganyika nkaho hasi. Aho ngaho niho baziyobereje, aho hagati aho Mboko na Nundu hari agasozi kari hagati mu mazi, abahareba barahazi bakita Burumba. Aho rero niho zasekeraniye. Ndakubwiza ukuri, biravugwa ko kandi na biranashoboka ko niba mwakomeje kumva amakuru yuko Putin yinjiye mu rugamba rwo muri Kongo akaba ari gufasha Amadubu na M23. So nuko rero kivugwa ko hari software y'Abarusiya n'ibikoresho by'Abarusiya bimwe bagurishije M23, kuko iyo ugiye gutegura urugamba nubwo yaba ugiye kurwana struggle, mu byukuri uba witeguye no kumenya ngo ese imbunda nzate ubushobozi buzava hehe, ntabwo ugiye gukina. So rero iyo software bari bafite n'ibyo bikoresho, ndakubwiza ukuri zashwanyagurikiye aho ngaho kuri nuze ku gasozi ka Burumba, aho ngaho bagombaga kuzamuka bagana ku gasozi ka Sanza. Ibyo koranabuhanga rero n'ubwo bushobozi bwose bwakoreye kuri ako gasozi k'isanza, bwana munyamakuru, bagiye kwikanga izo drone zose zirashwanyaguritse, mbese biba nkaho ari akanya ko guhumbya. Bwana munyamakuru, ndakubwiza ukuri, kugeza ubu ngubu ako ni agatendo kababashe Kisekedi n'abarundi mu buryo bukomeye. Turaza kubabwira inama iri kubera mu gihugu cy'u Burundi kubera izo nzitizi zose babonye yuko amazi atakiri yandi. Bwana munyamakuru, twabonye drone zirasa ikiraro cya Mpeti, twabonye drone zirasa muri Nzibira, tubona drone ziri kwirasa abaturage mu Mikenke, tubona drone zibasira hanini defense za M23. Biravugwa neza ko mu by'ukuri M23 umuvuno cyangwa se yaba yamaze kubona ndetse uburyo bugomba kubirinduramo ibitero mu by'ukuri kugira ngo imemase ibitero bya kwasiyo birimo n'amadorone. Kandi bikanavugwa neza ko n'icyawa cyancuro bari bagiye gukora hanini muri Uvira kimaze kuba gihinduka umuyonga, bitewe n'uko M23 yamaze kwinjira ikoranabuhanga rya FARDC ndetse iri kubagenzura isaha ku isaha. Dorone ziri kuza zikarasa imisozi ndetse zikanarasa n'ahantu hatari abaturage, kandi bikarangira zimwe zibombarizwe banangoga. Mu by'ukuri ko biri kuvugwa neza ko izi drone zagurukira mu gihugu cy'u Burundi. General Gaspari yanditse kuri Twitter hanini ku kibazo cya drone ziva i Bujumbura zikarasa by'umwihariko abaturage i Murenge ndetse naho hose maze kubabwira haruguru. Biri kuvugwa neza ko mu by'ukuri leta y'u Burundi iri kunahakana kandi kanahakana ko mu by'ukuri nta ngabo ifite muri Kongo. Ubundi bihagaze bite? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Nshingiye kuri iyo Twitter ya Baratuza Gaspari, uyu mu general w'i Burundi, bwana munyamakuru, ikimenyimeza kugira ngo bakomeze kudukirikira kandi amakuru yacu bumve ko ari amakuru y'impamo. Hari hashize igihe uwo mu general nta kintu avuga, yaracecetse, ariko noneho aho bamaze kugirira ubwoba kuko bamaze kumenya yuko ingabo za M23 zamaze kwinjira i Burundi tayari. Ari nako mu makuru yacu y'ubushize twavuze uburyo hari gukora imikwabo mu duce dutandukanye, kuko bamaze kumenya yuko na biriya bitero byose bigabwa ku kibuga cya Melchior Ndadaye n'ibiki byose ko abakomando bari kubikora bari mu gihugu ari ingabo z'Amadubu na M23. So rero ubwo bwoba rero bamaze guhira ubwoba. Kuri Twitter rero yanditse asa naho yisegura, kuko ikibazo cy'amadrone avi Burundi M23 yamaze kubigaragariza amahanga mu buryo bukomeye. Amahanga nayo yamaze gushishoza, yaje gusanga koko icyo kibazo ko cyo kimeze uburyo batangiye kwataka igihugu cy'u Burundi. Ni muri urwo rwego rero uwo ariko yafashe umwanya yandika kuri Twitter aravuga ati twebwe rero
nibyo koko drone zituruka muri iki gihugu cy'u Burundi, ariko ntabwo zigenda zigamije kujya kurasa abaturage b'abanyamurenge, cyangwa se ntabwo zijya kurasa abaturage b'abanyamurenge. Drone twebwe zivana mu gihugu cy'u Burundi zijya kurasa kuri tere muri defense za AFC M23 n'amadubu, kuko tuzi neza yuko nukuvuga ngo ikigaragara nuko bafite ubwoba yuko Uvira nimara gufatwa intambara igomba guhita yimukira mu gihugu cy'u Burundi. So rero aho ngaho urumva ko yatangiye kugusha ubwoba, ahakana ashaka kugaragaza yuko we bo drone ziva hariya zitajya kurasa abaturage, ahubwo ko ari zikora ku rugamba mu rwego rwo gukingira imbibi z'u Burundi. So rero nuko nguko bwana munyamakuru, ibyo byose kuba yafashe umwanya wo kugira ngo ajye kwisobanura no kuvuga ayo magambo, ndetse yanagaragaje yuko mu magambo no mu bisobanuro yagiye anatanga no kuzindira nuze cyangwa nagiye mwumva zari Burundi za televiziyo zaho, agaragaza neza yuko ikibazo cy'intambara mu Burundi ko ari ikibazo cyo kwirindwa, ko abaturage bagomba gufatanya n'ingabo na polisi n'inzego z'iperereza kugira ngo babashe gukumira umutekano muke ushobora kugaragara mu gihugu cy'u Burundi. So rero nuko nguko muri abo magambo yanditse kuri Twitter yari amagambo y'ubwoba, kuko amaze kubona yuko intambara ibasatiriye isa ku isaha mu Burundi, umuriro wakwaka. Bwana munyamakuru, abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Burundi batangiye kuvuga neza ko mu by'ukuri umuhari wa mama 23 ushobora kuba warageze mu gihugu cy'u Burundi, kandi bikanavugwa neza ko n'ibitero ahanini byibasire ya Paul Ndadaye aribo babikoze. Ariko kandi akagozi karacitse, kuko ibitangazamakuru mpuzamahanga byatangiye kwandika ahanini ku ntambara ishobora gututumba mu Burundi. Iyi Uvira, itinerari yose ya Uvira by'umwihariko biravugwa neza ko mu by'ukuri ugendeye ku Uvira iteye, mu by'ukuri ifitanye imikoranire ndetse n'intara ya Kibitoke cyangwa se tuno dukoze kuri Kongo ahanini hano ku mupaka wa Kavimvira. Biri kugaragara neza ko M23 igihe cyose yaba mu by'ukuri imaze gufata Uvira neza, yamaze kuyinetraliza 100%, mu by'ukuri nawe igihugu cy'u Burundi cyatagihura n'intambara ndetse kikatswaho umuriro na mama 23. Bwana Ngoga, kubigereranya no kuba M23 ishobora kuba yarageze mu Burundi kandi ishobora kuba igiye gutera Uburundi mu gihe bweruye, ahanini bigendeye no kuri izi drone ndetse nuko Uburundi bumaze gufatwa nka base ariyeri y'ibikoresho bya FARDC ndetse n'abacyancuro twarababonye ejo bundi bazi 2000. Bwana Ngoga, urabona bihagaze bite ahanini ku ntambara iri gututumba hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse na mama 23? Urakoze cyane bwana munyamakuru. Uburundi kugeza kuri umunota bufite ubwoba mbere yuko ninjira mu nama yabereye iri kubera Igitega iri burangire uyu munsi kuwa gatandatu nk'uko biteganijwe. Ndakubwiza ukuri bwana munyamakuru, mu by'ukuri hariya twari muri Sud Kivu nyuma y'izo drone kuraswa. Ndakubwiza ukuri ko hamaze iminsi igera kuri 3 muri Itombwe na Mwenga hari intambara hagati ya wazalendo bubwabo. Noneho iyo ntambara yabo bawazalendo utimeze gute? Abawazalendo nabo bamaze gucikamo ibice bibiri. Mu gucikamo ibice bibiri nkuko twigeze kubivuga mu makuru yacu ya kera, tugaragaza ko muri wazalendo naho harimo amakimbirane arimo y'ibice bibiri, ariko noneho ubu ngubu nibwo byagaragaye neza ku mugaragaro, kuko bawazalendo b'ababembe bakuriwe na Yakutumba General Autoproclamé Yakutumba ni nawe ukuriye bawazalendo muri Sud Kivu bose muri rusange. Ariko noneho abawazalendo b'abafureru n'abavira bamaze kora cyangwa se bamaze kwikura muri wazalendo ba Yakutumba, kuko we bavuga ko General Yakutumba afitanye amabanga na Kisekedi yihariye, akorana we na FARDC n'ubutegetsi bwa Kisekedi, hari amafaranga aza agashyikirizwa igice kimwe cy'abawazalendo b'ababembe, abandi bawazalendo b'abafureru n'abavira batabona kuri ayo mafaranga, kandi imirwano iri kuba iri mu gace k'abafureru n'abavira. Abaturage babo n'abawazalendo bo bwabo aribo bari kuhagwa, kandi inyungu zivuyemo zikiharirwa n'uwo generale w'umubembe Autoproclamé Yakutumba. Ariko icyo nashaka kubwira abatwumva nuko uwo generale Yakutumba ababembe ntabwo bamushyigikiye 70% ntabwo bamushyigikiye. Yakutumba we ni umubembe ufite ababembe bamwe bamuyobotse bafite ingabo hejuru mu misozi, ariko cyane hariya kuri Plaine de Rusizi niho hari base ye, wavuga ubatangiye kugaruka Ibuvira
kuko batangiye guhangana na FRDC. So rero bwana munyamakuru, nyuma rero y'ibyo subiranamo bya Wazalendo na FRDC kuko urumva ya Kutumba barwanaga na Wazalendo b'Abafulero n'Abavira, haguye umubare munini cyane kugeza ubu ngubu turi gutegereje kugira ngo tubone umubare, ariko hagati umubare w'agateganyo n'imaze kubona nuko ku ruhande rw'Ababembe haguye Ababembe bagera kuri 4, Abafulero haguyemo abagera kuri 23. Ubwo rero mu makuru yacu ataha turaza kubona precision mu mibare ifatika cyane, kuko aho ngaho Itombwe na Mwenga ni mu gace k'Ababembe kurusha uko kaba gace k'Abafulero n'Abavira. So rero nibyo nashaka kukubwira ko nyuma y'ibyo subiranamo ryagaragaye Ibuvira, rigaragara Itombwe no mu tundi duce dutandukana twagiye tubagezaho amakuru uburyo Wazalendo bagiye basubiranamo na FRDC. Uvira byo uburyo bukomeye cyane, ariko noneho Wazalendo nabo ubwabo batangiye gusubiranamo. Ni muri urwo rwego rero guhera kuwa 4 kugeza uyu munsi kuwa 6 hari inama iri kubera Igitega. Ubutegetsi bw'u Burundi n'ubutegetsi bwa Kongo bwa Kisekedi na n'ubw'i Burundi bwa Ndayishimiye, ndakubwiza ukuri, bahamagaje inama ya karundura idasanzwe, noneho ntabwo yabereye mu mujyi wa Bujumbura, yabereye Igitega. Aho ngaho rero Igitega iyo nama icyo yarigamije nuko barimo bariga ku ngingo ebyiri. Ingingo ya mbere, bamaze kubona ko intambara yamaze kototera Sud Kivu na Nord Kivu, ko bigaragara neza ko igiye kubatombe, ariko intambara buke bwire babona yuko ni Burundi umuriro ugiye kwaka. Aho rero niho bahamagaye rero baravuga bati ku ngingo tugiye kwiga za mbere ni ugufata ingamba mu buryo bwo gukora ubwirinzi bwo kugira ngo twirinde M23 n'amadubu bashobora gufata ibice bindi bisigaye no kutwirukana aho twari dusigaye. Ati kuko murabizi yuko aho ngaho yamara gufatwa nta handi muzajya amahungiranye ni hani Burundi, kandi byanga byakunda M23 izabakurikirana paka hano mu gihugu cy'u Burundi. Ati murumva ko muzamudukururira umuriro, ati kandi natwe ahangaha muzaba muwakije kuko n'ubundi hari umuriro usanzwe wari utegereje gusa ngo hatwe umwambi hanyuma umuriro wake. So rero bwana munyamakuru, icyo nakubwira i Burundi aho ngaho, iyo ni ingingo ya mbere yo gufata ingamba z'uburyo bwo gukumira ibitero ndetse no kurwanya no gufata ingamba zo kurwanya uduce twose turimo M23 n'amadubu kugira ngo babashe kubakura mu byimbo. Bwana munyamakuru, ingingo ya kabiri rero yari yo kubaza, barimo bariga ku kibazo amakimbirane ari hagati ya FRDC na Wazalendo. Noneho nikomeye gizanye imirwano ikomeye hagati ya Wazalendo bubwabo. Ubwo rero urumva ko hagati aho ari Abarundi na FRDC ntago bumvikana, kuko usangwa Abarundi bavuga bati twebwe ingabo zacu nizo zijya ku mirongo y'imbere ku rugamba, zikaba nizo ziraswa, maze za Kongo zakumva urusasu bakirukanka. So ugasanga ni nkaho Abarundi baterera mu rugamba. Ni nayo mpamvu umubare w'ingabo z'Abarundi bamaze kugwa muri iriya ntambara barenga 60,000. Mu by'ukuri ubishize en general inkomere ni wazibara. Noneho n'amatekwa nazo zimwe barazihawe, izindi barazihakanye, izindi ziracyafashwe ziri aho ngaho nazo nabo bemera. So rero gusa icyo nshaka kukubwira nuko Ndayishimiye bamubaze kumfuza abasirikare, arababwira ati umubyeyi udashaka ko umwana bazagwa ku rugamba waje mu gisirikare aze mu umwana we. Byumvikane yuko ko nawe ku giti cye nta humure aha ababyeyi babo babaguye ku rugamba. Ni muri urwo rwego rero iyo nama irimo rero iriga kuri iyo ngingo ya mbere n'iya kabiri. Iyo ya kabiri rero no kuvuga ngo no kwiga ku kibazo cyo gukemura ikibazo cy'amakimbirane ari hagati ya FARDC na Wazalendo, noneho no kwiga ku makimbirane avutse nanone hagati ya Wazalendo kuri Wazalendo ziri gutera imirwano ivamo impfu no gucika imbaraga, bigatinza umurindi umwanzi wabo ari we M23 n'amadubu. Bwana munyamakuru, icyo nicyo navuga. Ubundi imyanzuro rero ibikiri buvemo muri iyo nama turaza kubibamenyesha mu makuru yacu y'ubutabwa na munyamakuru. Itangazo cyangwa se mu by'ukuri bikuvugwa neza ko Kabila igoma, ariko itangazo rya M23 ku ngamba zafashwe nyuma y'ibihano byafatiwe Joseph Kabila Kabange bihagaze biteko biri kuvugwa neza ko byongeye guhindura isura, kandi bikanavugwa neza ko haba muri diplomasi imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano bufasha M23 iri guhabwa na Kabila, cyangwa se mu by'ukuri no kuba Kabila yaza kwitura mu biganza bya M23 kugira ngo nabwo abonerwe ubuhungiro. Bihagaze bite ko biri kuvuga neza ko n'imiryango
mpuzamahanga yahagurukiye Tshisekedi ahanini kuri urupfu rwa Joseph Kabila? Urakoze cyane bwana munyamakuru kuri icyo kibazo gisobanutse cyane kandi cy'ubwenge. Ndakubwiza ukuri yuko mbere yuko haza procès cyangwa se icirwa ry'urubanza rwa former president Joseph Kabila yakatiwe urubanza rwo gupfa. So rero mbere yuko binaza M23 na kinafite n'ikibazo muri principe basinye Doha yuko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwafungura bantu babo bagera kuri 700. Kugeza ubu ngubu Croix Rouge yagiye ishakisha muri za gereza, banashakisha ikigaragara cyo bamwe barabonetse ariko hari ababuri wirongero bivuze yuko abo ngabo bashobora kuba barishwe. So rero icyo ndicyo cyaragatinda n'ikibazo bavuga bati aba bantu mu masezerano twagiranye barimo barazana imikino, aba bantu bacu nibataboneka kiraba ikindi kibazo gikomeye. Haje noneho kwiyongeraho rero tugende rero kwitangaza ikibazo cya Perezida Kabila ni nabyo rero muze nibyo AFC M23 mu itangazo ryabo bavuze bati rero turi kubona ko amahame yose n'amabwiriza twakoreye i Washington nako twakoreye twakoreye Doha nta na kimwe ubutegetsi bwa Tshisekedi buri gushira mu bikorwa. Nanone mu byo twarwanyaga n'akarengane gashingiye ku butabera burenganya abaturage. So rero kuri iki gihano cya Kabila yakatiwe azizwa yuko ngo yagirana AFC M23 ni nacyo Moise Nyarugabo yabajije aravuga ati se bari aba representa ba Senko ko baje kubonana na AFC M23 ese barafunzwe? Bagaragaza n'izindi nzego zitandukanye ndetse iyi mishyikirano igiye kubera hari Doha, intumwa za Kongo zoherezwa zibonanwa n'abandi s'abayobozi ba M23 bose hari ubwo bakatiwe cyangwa se ngo bafungwe. None se Kabila kuba yabonana na AFC M23 si nkuko n'abandi babonanye na AFC M23. So rero mu rwego mpuzamahanga byaje kugaragara yuko nkuko Human Rights Watch yabivuze igaragaza yuko ubutabera bwa Kongo ari igikangisho cy'abayirwanya cyangwa se abashobora gutekereza no kuyirwanya. So aho ngaho rero niho twavuga ko AFC M23 yatanze itangazo yuko bishobora ko yikura mu masezerano y'Doha kuko babona yuko Tshisekedi adafite ubushake bwo gushyira mu bikorwa amasezerano y'Doha. Bwana munyamakuru, aho ngaho nyikomeza rero ni nabo rero guverinoma ya Kongo yohereje dossier ilahe mu Buholande mu rukiko rukuru rwaho basaba yuko Joseph Kabila dossier yashigwa muri Interpol, hagendaho manda dare ya Interpol. Nono aho Kabila yabonerwa hose akaba yafatwa agashikirizwa urwo rukiko